Okay guys, ndabizi hari amakuru benshi mwagiye mumenya yatangajwe ku muhanzi bita Zucu. Ni ukuvuga ngo Zucu yari ari mu bahanzi nabo bazatarama muri BK Arena muri Tracy Award Festival. Urumva yari muhanzi bazatarama, ariko amakuru twaje kumenya ubwe yatangaje ngo nuko ageze ngo ku kibuga cy'indege baje kumwiba igikapu. Bamwibye igikapu kirimo ibikoresho ngo byari kumufasha kuza kujya muri stage n'abahanzi biwe, ngo igikapu bibye ngo nibyo bikoresho byari birimo. Ariko amakuru twaje kumenya nyuma nuko byari agatwiko, Zucu atigeze yibwa igikapu. Ni ukuvuga ngo barebye babona nk'Abatanzania ntabwo bari buze guhagarara imbere y'Abanyanigeria, kuko muri iyi festival mwabonye harimo ba Davido, ba Mr Easy, ba Yemi Alade. Abatanzania barebye babona batari buze guhagarara imbere y'Abanyanigeria, bwo kwita Zucu ahimba ngo abuze igikapu cye ku kibuga cy'indege kugira ngo abantu tuze kumuhugiraho. Amakuru twamaze kumenya nuko kari agatwiko, kandi mbabwira ko n'ibihembo ahangaha bimaze gufata, abantu bamaze kubifata, ba Bruce Melody, ba Rema, ba Yemi Alade babifashe ibihembo.